Da gir. Assalamualaikum. Aleykümselam. Gel. Yaxşısın? Жақсы жігер. Ne kızım? Бізге қызматы şu кресло керек еді. Ha, oturgan da? Oturgan. Otur, iyi söyledin. Otur. Qanday? Так, саламалейкум. Келді. Так, не қызмат? Biz daha şu kresloda oturalım dedi. Otur. Otur. Öyle şunu. Iltimatlaş öyle şu türlü işlesek болады da söz türlü kaç paranı alıp tayak bayak götürüp geliyor. Ne kızmat? Ayt. Şu kресло керек еді. Жөнін ayt da sırada kreslo gerek. Otur içine dayı. Hemen kandır içine. Ең соң kumarındı kandır içine. Otur. Taraştır mı? Aç oraya. İyi. Abi? Hey. Ne oldu? Көзім кеткен тұрбай ғой. Bu kresloga oturgan adamın gözü yiyip кетет. Елесini görmей арады шөнүн үчүн. Кешіп Bu қойсын. жерге oturgan adam иштеш керек октабай. Қапташып атпай ғой. Тур. Катташпай. Барам тұрдым ғой. İşim yok. Ne kılayın dedin? Ошо креслода керек еді негізгі мәселе. Мен айтпай рахмат.